Okay, ititingal nga gundaway ket intayon na amwen ken denggen ti panakaibasa ken panakaidrama. To'y pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Virgilio iti Ilocos Norte. Sagudayan nga ti surat ni Virgilio. Dear Cousin. Sagbay man ti amin kasinyong kita kumablawak man kada kayo dita Nemars Studio iti naibaga oras. Kas namin tayo nakablawak di iti padak nga agwibuya. Iti nga nalatak na programa yo. Kablawak pa di iti naanos na ayat nga sponsors yo. Ken amin-aminin nga sumupsuporta magtatarabay iti Nemars Studio. Ilingid naklatan itinagan a Virgilio. May isa ka construction worker dito probinsya iti Ilocos Norte. Agtawen akon iti 40 kasinyong 40 years old akon. Angay may sa akpelay nga baro. Awan pa asawak, awan pa ay putot ko. Adamit ki di padas kon. No pa'y jak pa'y napadasan ti nagkanobya, angay madamat ten padas ko. Tiket ko saon, napadasak mo ten, nati panakpak nga kun kunayo. Adamat digiti gundaway idi nga, maawis dakbat digiti barkadak, nga mapan ka digiti, kadagiti babae nga mabaybayadan. Sisyak laeng tilalaki kada kami nga talong agkakabsat kasinyong pasig nga adan asawa ken anak dagiti kakabsat ko. Kaya't launa yan datatang ken nanang agsimpa ak kumameten, nagasawa ak kumameten, tadat yung atawen ko 40, rumbeng ko malayangin nga, rumbeng ko mga nakisina ak kadakwadan angim saan. Makigigyanak pa lang kadakwada kadatatang ken nanang. Angim ni tatang ko kasinyong kaya't nanti maadaan iti apu ko kanyak. Adamat ka di apu ko dan, adamat kakaanak akon. Ang ti kayat ni tatang, dati may iwaras ti pulimi kan ti apelyido mi. Agsurot ti puli kan apelyido. Kaya't dahil ta na kayon ti ikulkulit kanyak datatang ken nanang, ti panagasawak. Irugik man ti amin kasinyong, idi tati may isang bigat. Saan nga mabalin nga iso ti asawaim dahil nga matuti na Virgilio? Tatang? Kitapay ko mga saan nga mabalin, Patricia? Kasano nga ron nga agapu ko takin ni Virgilio Lucrecia? No dahil nga matuti na ti asawaim na. Kit saan nga agsikog ta nagmenopause matan? Ay kadawan ti mabalin ano saan ta nga agkaapu ko kini Virgilio? Ang damot ang apu ko ta kadagati duwa nga anak ta babae. Ay, di nga ron kayat ko kumabakot. Ganda ti maiwaras ti puli tayo, nga sumurot mo't ati apelyido tayo. Mapasabak laing day ta ano at kaputot ti kakaiso na nga baruta. Nadula amin. Iso lang nga iso ah. Apu ko tamat lata dagiti apu ko ta Patricia oray no saan nga ti apelyido da. May sabali laing mo ta bakit? Di mo baawatan ta babae ka. Da kami alalaki no mabalbalin kit masurot ti apelyido may kadagiti apu ko may. Iso nga si ka Virgilio. Tatang, nung agasawa ka, dahil mabalin pa ilang nga aganak baraw. Saan nga dahil nga matutina? Akit nga iso ti kayat na anya karo ti maramid mo Patricia. Iso ka di ti kayat mo nga asawain baraw, dahil nga matutina. Kadabi nga nga diktaram ti puso ti anak ta Patricia. Diktarak aya. Kat salud-sudik laang mag. Saan ko nga ipatpatig ni matutina tatang? O kitaam. Ay wun agim ipatpatig na kabaraw. Nabayagain, amunday ta. Isu pa yan nga babae ti agkam-kamat king ka. Isu nga awan na talagan ti sabali a babae nga mayat nga mag-iasawa king ka. Asawain mo ni matutina tapno di ka lumakay baraw. Narigat ti awan katakta ko nay na itibiyag. Kintapno agsimpamot tin atibiyag mo tadida kapay kan kantsawan dagiti padam nga lalaki nga naasawaanan. Basta. Sana babalin nga ni matutina barok ti asawaan. Agaram kang aminin Ada ka di ar-armam iti agdama barok.
Adda nga rod tatang. Oy, very good, very good. Kunak to, pay Lucrecia. Asin nung harot, tiar armam. Ni Angel tatang. Asin nung nga Angel. Dati balik bayan nga gapot California tatang. Dati anak ni Tata Tirio. Ay, kasta ka de. Ay, huwag gayam nagbakasyon na. Huwag. Awang pa'y asawa day dyan nga Angel nga balasang ni Tirio. Iso tiar armam baraw. Huwag tatang. Di kinagpaisuan na agkita kami. Anya. Ag-date kami siguro atatang ta. Inawis na ka, inak ka na ipasyar dito lugar tayo. Agpaisaw. Ag-date kayo baraw. Oh, date to yan. Kastad sa tatang. Date sa nga makuna day jayin. Ay, ket very good abaraw. Ilalaing mo nga rula. Kunak tupay nga da ilimliming mo nga kinasiglat mo baraw. Balik bayan pa'y di maasawam mo kaskasano. Ken ubing pa'y. Sigurado nga at ti maputot mo baraw. Hay, Patricia. Advance ka unay nga agpanunat. Date pa'y laang matputot matibagbagamon si kang alaklakayan. Ay kita etay pagsasaod bakit nga tingpasid nga kunada. Iso nga si kabaraw. Ilalaing mo. Kadno adagod daway mo pututa madagos tapos sigurado nga maasawa madagos mo. Aniya. Tilaad na nga isursuro iti anak ta Patricia. Kaste ka di? Virgilio? Manong Virgilio? Kasta, pitam nga nalaing. Wow, nagtangkin. Natangkin nga talaga data. Ala, pitam nga nalaing. Tapos, sipsipang. Sipsipang? Uwin, sipsipang. Kasta nga talaga. Tapno rumor di puraw na. Rumor di kaiimasan. Oh, really? Uwin, ala, kasta, pitam nga nalaing. Sipsipang. Oh, kastoy. Uwin. Kasta. Dandani rumarin. Iso nga, sige paspasam ti mang sip-sip. Maramanam dati nananam madamdama. Madimit rumar. Manong Virgilio. Madi, nakapsot pa ng sip-sip mo. Itaktak mo nga ta. Gasti mo. Gastoy? Uwin, kasta. Alalis to nga rumor no kadya puraw na. Numadirat ta, sip-sipam tumanin. Kasta. Oh, kastoy. Oh, sip-sipam, isabay mo nga sip-sipan. Oo, dandani rumor di puraw na. Adamarik na ka napalit. Uwin, iso day ta. Nananam day ta. Neta ti kay imasan. Anya. Naraman akon, Manong Virgilio. Anya ti makunam, Angel. Nananam nga agpaiso. Napalit nga. Medyo nagalis. Ay, kasta nga talaga. Detat kay iimasan nga pasit deta tulang ti baka. Deti ko nada nga bone marrow anya. Uwin. Naimas ti bulaluda dito. Sige. Ibusin ta dito. Kang kaninta. Tapno da pamigsata nga agpasyar. Ipasyar ka digit ti tourist spot dito Ilocos Norte, Angel. Sige. Adapi patana yatin eh. Kahit mo pa? Sige. Sikat mang putput. Sikat mang sipsip. Bagim detan. Agyaman nak. Manong Virgilio. Hawan ti anyaman na. Basta para king ka. Wadamdama, ipasyar kan to dito Ilocos. Kadagiti agkakapintas nga tourist spot dito. Sige. Ilipas tanti mangan. Angel. Agyaman nak Manong Virgilio. Ti anos mo nga ng kuyog kanyak. Nang ipasyar kanyak dito eh. Nagbipintas na kiti tourist spot dito Ilocos Norte niya. Una angem na pinpintas ka pa ilahay nga Angel. Sige, Manong Virgilio. Nagpapakatawa ka men. Nagpapay sumiti ko na. Isungorod nga. Inta nga tan, Manong Virgilio. Kat baka masip nga tanta. Sakbay nga itulog ka. Saludsutik ko ma. Angel no.
Adamit lang namnamak king ka. Ha? Amumet nga adamarikiriknak nga panagayat king ka. Nagdato na king ka ti ayat ko. Kahit ita kahit kung amaamuan no, adamit lang namnamak king ka, Angel. Manong Virgilio? Nasingpit ka. Nasayaat ka. Naanos ka nga nang ipasyar ka niya. Tikas na nga ti tono ti timek mo. Kaslawan ti namnamak. Saan ko mitkiding maibaga nga awan nga. Awan pa iti panunot ko ti kasta, Manong Virgilio. Ha? Ken, jak kahit ngikang kay tinamnama. Amangan no, makabaso lak to no, panamnamain ka. Santo awan magkayang tinamnamain kanya. I'm sorry, Manong Virgilio. Ikinagpaiswan na. Ada sa baling ay patpatig ko. Ha? Damok na awan nobyom. Awan tinobyo kang nagpaisungim. Ada agar-arim kanya kiti California. Pilipino matlaing. Kat adan marikrik na kaayat para king kuana. Ulitek, Manong Virgilio. I'm sorry. At nakagaya ba yun? Virgilio, kumusta ba raw? Inaklon na ka din ni Angel nga balasang ni Tirio. Naka-score ka de. Iso ka din ti maasawam ko nagbalin nga ina dagiti putot mo ba raw? Anya, kaano ti kasar? Kaano tayong mapanbaki sa rita ti partidos na? Tatang, ay sika. Dahil ka manin Patricio, advance ka manin nga agpampanunot. Kasano nga agkasardan ito, idinto nga namin sanda pa'y laing nga nagdate. Katado ti kastaitan abakay. Saan nga uso itan ti binayagaan? Balikbayan paimot nga raw. Liberated na dagita nga babae. Iso nga ure na minsan da pa lang nga nagdate at mabalindan ti agasawa. Tiliadda ka nga laklakayan. Paisumot ti bagbagag kami Lucrecia. Anya ba raw? Inaklon na ka din dahi nga Angel. Ne, apay ka nagsinnaay ka. Saan na kayo inaklon tatang? Anya? Ay, itultuloy mo lahat at mga rima barok. Saan nga siguro nga itat para nga klunaking ka. Agam itultuloy mo ti mga rim kingwana. Malay mo, iti sa bali nga aldaw. Saan to pulos tatang? Anya ti kahit mo kasawan barok. Saan nagtupulos nga aklunan ni Angel? Apay ba? Gaputa binasted nagtatang. Daytan tumot nga men, Patricia. Napitutan agaputa advance ka unay nga agpampanunot. Una ang mga minti pasamak, sika. Kadapay kumapata basol ka, Lucrecia. Kat siyempre basol mo at una ambot nga men, napitutan. Sa alabalin tatang nanang. Makasawa ak tulat ta. Akit mas da awaking ka abarak. Agpakpakarigat ka pa'y lang agaram iti babae, idinto nga adda patay na patay king ka. Asin daw, dahil nga matutina. Uri awawan. Diyak kayat ka dahil ti maasawang baraw. Iso nga, agbirok ka sa balay. Nga di ka man napagasatan ka dahil nga Angel. Kasi di mo mo Iso nga sumapul ka man sa baling arme mo baraw. Nalawag ka na eh. Uwin tatang. Uri met ket di siya kasin yung gatjak maawanan tinamnama nga adan tulat na mapasungbat ko a babae. Nulaki di tultuloy ko ti sumapul. Kanuri met siya ket jak kayat ti makiisawa kini Matutina. Ni manang Matutina nga amang nga bakbaket nga miti siya inauna nga miti siya. Saan met kid nga naalas ni manang Matutina? Adamat lang ana napudaw kay naseksimot pa laeng. Ken ububing mo tilanga na ititawin na. Dilaing problema kasi yung kat saanin nga makaanak ta nagmenopos nga ruden. Kat siyempre kahit kumot ati maadaan iti putot. May sapay deta nga pangkankansyawang kanyak dagiti gagayim ko. Nga amin dan kat adda asawa na adda puputot dan. No pagsaritaan mi agtutungtong kami kat anak ti pagtutungtungan mi.
kargad dakton nga kantsawan, rabaken. Iso nga yung kadeng kung arod kasin yung agsapulak ti sa bali nga babae nga armek. Try and try kung nata until you succeed. Aging nga itimay sa abigat. Nay, papanam Virgilio Barok, nakaisputing ka ba? Tatang, ket siyempre akit Domingo ita, si ka Patricio, awan ti trabaho na. Mapan nga tamo tagpasyar, kas dati nga aramidin na. Ay saan mo ta kas dati kinaisputing ti anak ta no gagangay lang nga mapanagpasyar. Mapanlaki di agpasyar ti balasan ko na ma. Anya? Agpaiso ka di Barok. Ingkag pasyar ti balasang. Wen nanang, oy ko naktupay mat. Ngay saan nga kasta ti panagarwat mo Barok no yung kalaya agpasyar nga gagangay. Ano di kat adda pasyari mabalasang. Very good na Barok. Very good na talaga. Oy, si ka Patricio. Ay takamanan, excited ka man launa yun. Mapanpayla agpasyar ti anak ta. Kasta unay mo tintiragsak mo. Very good ka nga, very good. Di mo pa'y amon aklunan da ni Virgilio. Ay ting positive garod ko nakbut bagay. Anya ka na ya. Di ka man ngamin kumungkontra. Si kansamot ti malas ngamin. Anya, tila adda. Asin numating ka pasyaran, Barok. Ni Tintin, tatang. Ni Tintin. Uwin nanang. Natibalasang ni Marisa ang agdamdamili. Uwin, gusto ti ko na yun nanang. Akit, noobubing nga amang ng si kadayjay. Uwin nanang, ta karidridwar na lat kolehyo. Akit ad-adan nga awan namnamam abaraw, kat di 40 maun. Halos ingudwa ti tawin yaw. Si kabot bakit di takabanan. Kumuntra ka ba rin? Kontrabida ka nga talaga. Apay kuma. Kat ada pagsasao. Age doesn't matter ako dada. Di mo lang mo Ang mga niti ubingim ni Virgilio ti kagasat na. Siguradong ado ti maputot mo no kang baraok. Mabayag pa nga agmenopus dayjay. Saan nakasla ka dayjay matutina nga menopusan? Ay. At least ni matutina. Saan nga agrigat pa ni Virgilio nga mangarim king kuana? Ta isupayin ti agar-arim kin ni Virgilio. Oho. Diyak kaya't dayjay gagpali na manugang kunak tumanan. Isong nga kang karudin Barok at mga numaladaw ka pagurayom dayjay nga ing kaarman. Uwen tatang. Kin marikrik-nak nga ni Tintin ngagpaiso ti kagasat ko. Anya? Ay apay mo't ka na sa umday ta Barok. Gagaputa mariknak ka da pa naggusto na kanyak. Kasadong nga may pagkaparap. Iso mismo tinangawis kanyak tatang. Nga inakitibalay da. Anya? Agit, very good Kaya't nasaun tatang. Kaya't ngayon nakpasya rin iti balay da. Baka isun ti panangaklon na kanyak. Kaya't iyam amunak to payan kadagiti naganak king kuana. Ay, very good nga talaga. Anya, umay kam garudan. Saan pa lang natang? Ikarkararagan daklatan, tatang. Nanang. Baring ni Tintin nga agpaison ti babae nga naikarikanyak. Tatang, nanang. Wow. Nagpudaw dagiti lupom, Tintin. Aray. Nasakit. Manong Virgilio. Damom ka di? Wen, damo nga mapadasan ti kastoy. Gagangay lang nga masaktang ka damom gayam. Ang mabang arang kanton, numalpas. Iso nga anusam ti sakit na. Anusam Tadugsulik kon. Kasagadakan, anggurik ka. Nagtanggan na ita pagdugsul mo, Manong Virgilio. Kasta nga talaga, may meto na tanggan tap no. Alalis to nga rumor di puraw na. Alalis to nga malpas. Ket apag mabibiit matlaeng ti marik na mga sakit. Nervyos. Isumat lagay may naiban na titibalayo. Tadagayam kahit mo nga mapasamak. Dagayam kahit mo nga aramidik king ka. Saan nga malpas dete no ibay-bayag ta? So nga naskin nga aramidin tan. Dugsulikon.
Garing. Ang nervyos ka talaga, Manong Virgilio. Nasakit. Kagangay lang nga nasakit. Aglalo ka damom. Ken, rumartot dara matamdama. Gaputa damom. Kaya talaga nga nadara. Di tangarot ti ka nervyos ko. Pag nervyos ako nung makakita ka di dara, Manong Virgilio. Isong nga, rugyantan. Relax ka lang. Saan ka madanagan? Kabisatok na ito eh. Dugsuli ko. Nagtangkin dito. Kasta nga talaga. Ibatog ko na. Dugsuli ko. Sige, Manong Virgilio. Hapo, Diyos ko. Naidepel pa ilaing nagsakitin. Kasta nga talaga, maminsan lang ang sakit dito. Ano, Sam? Sigurado nga, mabang-arang ka. Saan to nga nasakit? Aray ko. Nagsakit. Ano, Sam? Rumordan. Rumarin. Aray ko. Rimor amin nga nana dahil tibo sa halimon. Tintin. Sigurado ka, Manong? Uwan. Mabang-arang kami siguro itan. Diyos ko, ayan. Di kinado na nga pagtubuan, di busalik, di pelang matlupok. Kasta nga talaga. Awan ti pilpilya na ti busali. Tintin. Nabang-arang kan? Agyaman na. Manong Virgilio. Ulitek-tek yaman keng ka, Manong Virgilio. Orek lang na bang aran? May hatin saan nga ng sakit dati busalik. Awan ti anyaman natin, Tin. Basta para keng ka. Imbagta saan ka nga maariyek? Saan mo nga karimun? Saan? Ape ko mga karimun ka. Ape ko mga kaariyek ka. Kit amumbat nga ipatpatig ka, Tintin. Manong Virgilio? Tintin. Ita ko makit maamuha ko no. Adagasat ko keng ka. Anya? Kahit kung mamon mo, adanam namaking ka. Amumit nga, agduyo sa king ka. Ada ka di? Tintin? Manong Virgilio, nakasaysayaat ka. Amok nga saan ka nga narigat nga ayaten. Ngim, saan siguro nga datat na ikari, Manong? Anya? Apay mat nga nasa umti kasta, Tintin. Di nakpainik kan ti gundaway ko nga mangipaneknek keng ka, ti panagayat ko. Ti kinapudnok keng ka. Pasensya kan, Manong. Ngim, halos ingudwa ti tawenta. Kas, Manong, wenno kabsat laeng ti panangibilang ko keng ka. Sorry, Manong Virgilio, Ngim adang amin sa bali nga. Kayat ko. Inak pa nga rod, Tintin. Sige, Manong, agan-anad ka. Ken ulitek tagyaman. Thank you. Kunak tumot keng kabaraw. Saan kan nga agrigrigat pa nga agar-aram iti babae? Di da kamot kursunada at agagangay kalaing nga construction worker. Kun mano kung matawin mo nga minan. Malakayan kan. Kaya siguro akit ni matutina tinaikariking ka. Dayta ka man ng Lucrecia. Sabo nga ipapilit dahi siya nga matutina iti anak ta. Kinagpaiso mo ti magbagak, Patricia. Nabayagan nga agay ayat ni matutina kini Virgilio. Umanugot lakit di ti anak ta ura mismo mabalinda nga agasawan. Ay saan?
Pakawan. Barok, sumapul ka manan at sa bali nga babae nga armam. Di ka maaw-awalan itinamnama. Tatang, ado ti babae di ta Barok, makasapul kan tulata. Ay na, lumaklakay kan Virgilio Barok. Saan kan nga agpilpili ta amang ano agbaak ka. At dala nga ron ni matutinan nga nakasagana nga mga kasarking ka. Saan na babalain? Apay ko mga saan? Kitno kaya ti Virgilio akit maigawid mo nga raw. Tatang, nanang, iso nga agdesisyon kan Barok. Saan kit di nga ni tatang mo ti agdesisyon? Siya kaya ti agdesisyon. Bagbaga aklaang mo ti anak ta nga saan nga ni matutina ti asawain na. Ay kit bagbaga akmat iso na nga isulat at asawain nan. Tapno agsimpa mo ti anak tan. Tapno saan nga agrigrigat nga agarem. Basta. Naskin nga sumabol manan ti sabali nga babae nga arman na. Di tayo laambo Baka tayo sumarunon kit isong tinaikari para kikwana. Naikari. At ni matutina tinaikari kikwana. Api nga di yung amin maawat ay talaga nga saan kong maaklon dahil nga isot manugangag. Ni apay. Api nga sikat ti agpili ti manugangag. Patricia. Mabaling ka di sumarding kayong tatang nanang. Ha? Medyo mapupayak batin ta. Ay, isa ka nga mapupaya Barok. Isa mo'y palubos nga malpay ti abagam gapula ka dayta nga napasamak. Adot babae, dayta ka man gamitin. Kitno orket na ti umasawan. Tani matutina lat ti pilyenan. Saan ko nagbot ka? Ay, agtanakay ko man tatang nanang. Kahit ko taginanan. Kahit ko nga naulimek di balay. Ay, sige Barok. Ala, aginana ka nga rudan. Sikan tumot gabay. Ay, po, uray kan Lucrecia. Ay, siyak man ti pabasuli mo. Sige manangay papilit ka, Patricia. Kasla kayat ko nasuruten ti singasing ni nanang kasin yung nga makiasawa aklatan kini manang matutina. Tapno makunameten nga agsimpan ti biyag ko. Makunameten nga adda asawa ko no pay saan kun to nga masikugan isuna sa anak tumet nga maaddaan iti putot. Tako na ni nanang narigat kan ti awan ti kataktak na inay na iti biyag. Awan to ti kaduwak nga lumakay. Angim nakulit met ni tatang tadi na pulos kayat nga makiasawa ak iti babae nga saanen nga agsikugpay. Arisgaran ni tatang tarigagayan na nga maadan iti apo ko kanyak tapno kanumat maiwaras mo ti pulikin apelyido mi Kinagpaisuan na kasinyong get medyo maupayak payenta kanayo nakmat nga mapaay tunggal agari mabastedak. Kada ito ti problema. Magitkitak no kwa dagiti agbalbalakat dito kas lang adto dagiti nalaing nga agarem. Tsakman ti balakadan yung mga kasin. Kasano kadi anya kadit aramidek tapno aklonen nak ti babae nga armek to. Weno rumbeng kadi nga surutek ti singasing ni nanang tatikas kanyak ket narigaten nga addan tupay ti manggusto kanyak. Ket itata adamang gusto kanyak no pay bagbaket weno nauna nga amang imiti siya. Ano jak aklonen amang numapukaw ko ket at addan ton nga awanen tinamnamak nga makaasawa pay. Rumbeng kadi nga maawanan ako ni tinamnama nga makaasawa ak iti sabali, malaksid kini matutina. Wenno asawae ko ni matutina, tapno addan kataktakon nay ko iti biyak. Nupay amok nga maluksaw ni tatang. Nupay amok nga mapaay ni tatang, nga maaddaan to iti apo ko, kanyak. Nga mangibaklay tumat ti apelyido mi. Dahil nga ron mga kasin, ti problema, ngayon taklin ko dito programa yo, kat sabi ko may kandak iti balakad. Iyon na akong tiagyaman, kadag iti makaited ti balakad kanya. Ken nagyaman agmet ken kakasin yung, ti anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama, to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabi ko adamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Kadag iti padak nga nagbuya ken nagdingeg.
More power to your program, and God bless everyone. To'y kanayo na mabasted, Virgilio, iti Ilocos Norte. Okay, banat, mga kasin, hindi para balakad, anyat may balakad tayo kay ni Virgilio. Thank you so much, Virgilio. Di pa nang iburay mo kada kami, dati nakakaskas ang. Yeah. Parikot mo itibiyag. At sabi ko tababayan ka dati nga programa, ket makaasawa kang tumitlaing matulungan da ka nga malawlawagan panunot mo nga desisyon no anya ti aramidem. Ken lumag-an met tirik nam nga saan lang asiksika ti kasta, sender? Laklakayak pa yung sika, nga maging gayta. Awampay, joke lang.